Pirthe adang along Pastor Appreciation Day katalon along talondun si Dolamara Police Station ang kangkedo Bachekrang Baptist Church alongta Pastor Sunday talondun. Kidamtang preni phai sirkep ada por phai kebra achitim apor malompen bangso karcho mayalong David terang dikon pen mai chariponsi karcho ajai mek pangcheng pon. RG son rongphar dihin rimbang penajok Pastor Andrew Timung Rina Nayak lekthepi rapen Assistant Pastor Chinthong kiling atuma phan pachini pon. Lapen ke korte banghini tumpena jok alang lituma phan karbia poho karbia jacket hai hui pen archupon halapu pastor barim lapen ahema sora tuma phan seta poho pena jok archupon thu pastor atuma phan kaching honang thek pinang an ahem tu natum nong e pajir pon lapen sanghan tangka hai hui sitami chipi pon maya hut Bachekrang Baptist Church anim so atum lun pena jok rada phan parjupon sangpi samila terangpi Jun Bangki, Women Department Pensatami, Pastor Lapen, Kachitong atum anapan, Ning Keparung, Alam Thanpon. Pini Bangso Jai Megalong, Thanbang Dilip Kiling Penajok, Athipi Mate Arnamalam Lapen, Pastor Penajok, Sunday Nang Keplang Alam Thanpon. Paskire, English Penarantolo shepherd. Shepherd puke to lead to the pasture. Mate, Kiminadim. Bila saratum kecupan medim langci tingdim lebende bapa kyawadim kijapon bang hansi pastor itu mangge bapa kyawadim kalilu nona pastor tungge itu phan karjona thu kemelam losi ini tum phan nang thana tunglo aposalang tum phan man pinangi lasi lage letina word sigdam lasi telepulo David pulo the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still water. Na sebang hutin na Christian tuntame la luni ko ra thomke. Mai judde ra phi pastor atum anaphan kicho kijun setami sik pipon. Dolamara pen RG son rongphar karbiang long live.